Radio SI Main Stage. Kaj bi dal, da me pot odnesla bi med oblake, kjer so čisto vse sledi. Postal mi tišina, pritisk na tleh, med njimi milina. Kaj bi dal, da odnesla bi me tja, tam so stvari, tam počutim se doma. Še vedno tam ostal. Tam je moj dom, tam sem jaz doma. V oblakih, kjer svoboda skriva se, v oblakih, kjer se sinje barve je. Sam letim, da odšel bi daleč stran. Zdaj letim, danes je ta dan. Ostal bom tam, da pozabim na stvari, za katere rosijo se oči, da spoznam, kaj je smisel, kaj je laži. In dokažem si, da resnice ni. Radio SI Main Stage.